Hi ma'am, ngasi se aise mapanda chathokadabani ado video so haptaba kuire ne ko short video ina hapage ko yam simple oiba makeup ama asum yengminarasi ahan badadi ko moisturizer taizare adoga daytime makeup oidinina sunscreen se amaru oire sunscreen ama lawraga taire adoga ahan bagi steps de primer foundation kai gaktai doimina primer se skip tobiganu ado loraga foundation amaga strobe cream amaga nise mix tawraga ai taire blend tawre blush malawre blush taire blend tawre aduga hauzik se si aina uchariba color se min othak se khaji khaji taibi ramminia ba ko am natte ko ado pisum do ye ani aduga lipstick ama lawraga tairani aduga sum lore ngasi makeup se o maya mascara aduga setting spray chai ba se ka biganu ado mayam se ni ngasi makeup se yam simple lorega yam su fajaba yam natural man ba do ai ghari sijale aduga hu macha ma sijale aduga ngasi video se lore